Все, пока будет известно вам. Здравствуйте. Позвольте, покажу за вами карточку. Ну, спасибо. Хорошо, тогда Только мне пройдите. скажите, куда? Идемте, я вас провожу с удовольствием. Пожалуйста. بمعرفی لایحه نو اینترنیوز با نام برنامه رسانه‌ها در آسیای مرکزی در مقدم میگویم. و از اونی که ما علاقه شناس کردیم مقصد و مقام اساسی لایحه اینترنیوز برنامه رسانه‌ها در آسیای مرکزی که با دستگیری اجنسی ایالات متحده آمریکا باید به رشد بین‌المللی و سعید عملی می‌گردد. بسیار یک وظیفه‌های خوبی را در نزد خود گذاشته است و امروز باید بگویم که پارلمان کشور وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری ترکمنستان است، خصوص کمیته ما که باید با کارهای بین‌المللی اتحادیه جمعیتی و اطلاعات را عملی می‌نماید، یعنی قانون‌گذاری در این سمت ما تصمیم می‌گیریم که البته همکاری کنیم. So again, together we have to work on building capacity with the media organizations and helping to educate and inform the audience, but it's really going to take all of our efforts. I mean, at its most fundamental level, this is not only a media project. This is a project about bringing together civil society and government to have a more educated society. رسانه‌ها در آسیای مرکزی که معنیشون است که این برنامه در نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر آسیای مرکزی از جمله در قزاقستان و مهمتر از همه در کشور همسایه و دوستی ما در ازبکستان نیز проекта поддержать, например, такие проекты, как медиапродукт, который будет составлять в себе и творческий подход, то есть через творчество. Интересует меня, смогут ли участвовать студенты отделений журналистики, факультета журналистики? Или это будут только фестиваль для профессиональных журналистов? Теперь настала очередь задать вопрос и нам. Назовите, пожалуйста, самую фейковую новость последнего десятилетия в Таджикистане. Она была первой. Она первой подняла руку. У нас в Казахстане очень много Гульнар. Получит Гульнара за самый не только оригинальный, но и творческий вопрос. Как я сказал, мы ждем от вас творчества. Чем больше творчества, тем больше у нас будет успех.